Bizne Allah hidayetke kundirgen, көңілләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ Субхана ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Гысылланып, тәһарәтләнеп, фас'ау иля зикриллаһи, Аллаһның зикрене ашыгыз, кытылуга ашыгыз дигән әмергә буйсынып, шушы күркәм мәчеткә, якты, җылы, матур, иркен мәчеткә, Аллаһның йортына килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Mübarek bulsun cemalarımız. Allah Subhanahu wa Taala illerimizge, günlerimizge hayırlı iminlikler, tanışlıklar, avrularga hayırlı şifalar, tevfiksizlikte, dinsizlikte, namazsızlıkta yürüyüşlerge köngüllerine hidayet nuru, iman nuru, İslam nuru Allah Teala nasip eylesin. İki cemaat arasında vefat bulmuş kardeşlerimizin Allah Teala ruhlarını şad kılsın. İki cemaat arasında tuğan balalar, sabuy balalar, sağlık, selametlik bilen, tevfik, hidayet, istikamet bilen dünyaya gelgen balalar bulsun. İki cemaat arasında ilengen, nikahlangan balalarımızga, anıklarımızga Allah Teala hayırlı aileler nasip eylesin. İki cemaat arasında meşit mahallelerimizin, medrese şakirtlerimizin devamı için birgen hayır, sadakat, iganeleri Allah huzurunda kabul bulsun. Muhterem aziz kardeşlerim, görüp durasınız, mana bugün kişi irtege, birsi günge, mana şu 4 gün Cumhuriyetimizde bütün il için bir zor bayram bulup şu İslam konferansiyaları, forumlar ötüp bara. Hatta özümüzün agroparkını da bütünlüğü halal itip, andağı bulgan haram döngüzlerini çıkarıp, andağı satışçılarga da yavluklar kiritip, görüşken vakitte selamu aleyküm deyip aytınız deyip onlarını iretip, mana bugünkü günde elhamdülillah hükümet başlıklarımızda, hakimiyet başlıklarımızda mana şu İslamga, halalga, Allah Teala'nın emrine buysunup şunday narsalar ötele. Ve kul ca'al hak ve zahaqal batil, innal batile kana zahuqa. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdı, haklık kildi, yalgan kaçtı. Nice yıl, nice diste yıllar bizni din yok, religiya, opium для народа deyip iretken şuluk hükümet bugünkü günde başka ilaj yok, başka mümkünçilik yok. Mına birden bir yol var, ol da bulsa şu halal yol, din yolu, paklık yolu deyip mına bugünkü günde şehirde tügül, avul için tügül, belki Cumhuriyet bütün il için zor bayramlar öte. Büyük köp konaklar kildiler, imamlar kildi, türlü forumlar öte. İslam dini, tanışlık dini degen şagar aslında, şu lozung aslında, İslam selam degen söz, selam tanışlık degen söz, şu İslam'da bulan kişi Müslüman bulan, Müslüman buysungan degen söz, şunun için Müslümandan bir nindi korku bulga tiyiş tügül, Müslüman da korkırga tiyiş tügül, ham Müslümanlardan da bir kimde korkırga tiyiş tügül. Al-Muslimu men salimel muslimuna min yedihi ve lisanihi deyip Peygamberimiz. Müslüman kişi ol şundi, hakiki Müslüman şundi kişi, onun tilinden de kolundan da bir kimde zarar görmez. Mına şu örnek, şu primer, şu misal bütün dünyaya bulup gelecekte Allah Teala ilimizge iminlikler, tanışlıklar bilseydi, Allah Subhanahu ve Teala şu örnek itip Tataristan'ı birbirimiz bilen tatulukta yaşauga da bir sebep bulup Allah Teala avrildirseydi şu jıyılışlarını. Çünkü her bir işte bereket var. Bir güne şunda hocalar, tureler Bismillahirrahmanirrahim deyip Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip sözlerin başlap şu işitken kişiler karalı özümüzün hakimiyet başlığı, özümüzün prezidentimiz, özümüzün reisimiz şu sözlerine hitap edip sinede hem hayırdığa bula. Hayırdığa bulu birbirimizge, ol kalgan işimizge bereket biru degen söz. Lakin her bir nesne gıbedet bilen amel bile ulsene. Ali hutbeden de okuyan ayetimden turunda sizge biraz gına vaaz silemekşi bulam. Ve ma tevfiqi illa min indillahil aliyyil azim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy kelgen vakitte, Cebrail aleyhisselam Kur'an ayetlerini iriştirgen vakitte Peygamberimiz gına bileydi onun ağırlığın. Nincidir bir tüge barbit umarta ayırgan vakitte vurtup tura tavuş.
Шундый тавыш беләнме, ниндидер бер дәһшәт беләнме килгән бер тавыш шикелле килгән иде. Һәм Пәйгамбәрбез хәтта ат өстендә утырса, вахый килгән вакытта атларның аяклары кымга шүгә иде, кымга керә иде шундый авырлыктан. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her vakit şuşu nindedir ayet, nindedir bir Kur'an ingen vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mammatir bulup arıp çıgaydı. Mına şuşu ayet ingen vakitte da, şuşu sureler ingen vakitte da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonundan dua kıldı. Allahümme zidna ve la tanqusna ve akrimna ve la tuhinna ve kun lana ve la takun aleyna deb. Rabbim arttır bizge. Nerseni bulsa da bereketini arttır, ilimni arttır, baylıkni arttır, hikmetni arttır. Allahümme zidna, Rabbim arttır bizge. Uviliç nam, ve la tanqusna, kim etme. Bizde muhterem aziz kardeşler, her bir işimizde de şu duanı ukrat yiyiş. Allahümme zidna, Rabbim arttır, дай побольше. Malgına tugil, ilim, hikmet, bereket. Malgına küp bulsa, bereket bulmasa, ol fitnegine bula. Ve la tanqusna, kim etme Rabbim, ve akrimna ve la tuhinna. Rabbim bizni hürmetli it. Bizni hurlukka kaldırma. Ne pozori nas degan şekilde. Ve kun lana ve la takun aleyna. Rabbim bizning yaklı bul, bizge karşı bulma. Будь за нас, не будь против нас. Mana şu ayet ingen vakitte Allah subhanahu ve taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e "Kad aflahal mu'minun." "Kad aflahal mu'minun" tahqiq qıtıldılar. Прошедшем виде. Прошедший глагол. Прошедшем виде qıtıldılar kimler? Allah subhanahu ve taala'nın gazabından, cehennem gazabından qıtıldılar kimler? Mu'minun, Müslümanlar. İstinlik taptırlar degen ma'nada da kile. Qıtıldılar hem baxtli buldular. Muflih degen söz, falah degen sözden alıngan baxtli. Nerse bile baxtli bula alabız? Baylık bilen mi? Yok. Köp balalı bulu bilen mi? Yok. Ol sonundan keletiren baxt. En zor baxt nerse? En zor baxt Allah subhanahu ve taalaga ibadet kılıp Allah subhanahu ve taala'nın hakiki kıl bulu bilengine baxtli bula alabız. Истинным рабом вот это счастье. Будь у Всевышнего. Кад афлахал муъминун. Кимнер ул муъминнер? Qıtılgan kişiler, baxtga erişken kişiler, istinlik tapkan kişiler, birinci bulup yigirip kelgen, şu musabaqada, sırevnavaniyada birinci bulup kelgen kişiler kimler Allah degen vakitte Allah subhanahu wa ta'ala müminin sıfatlarını ayta. Качество му'мина, качество мусульманина. У всего есть свое качество. الذين هم في صلاتهم خاشعون. En birinci sıfat müminin. En birinci sıfat müminin. Benim babam mullaydı, benim atam muftiydi, men peygamber nesilinden, men falan tigan, men mana şuşunday izgi bir orunda tudım dep gina mümin bolup bulmay. Allah Teala ayta müminin sıfatı nerse? Müminin sıfatı ellezine hum fi salatihim khashi'un. Namazların Allah Teala'dan hakiki korkup okuyturgan. Şın köngülden ihlas bilen namazların okuşu bendeler. Namazlarını okup bula, namazını şukup bula. Hani aytaydı merhume, şukup kana almağız namazını okuyuz deb aytaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabanı neçe tapqır, 4 tapqır ircih fasalli fe inneke lem tusalli. Qayt namazını qaytarıp oku, çünkü senin namazın dürüst bulmadı. Namazın namaz bulmadı. İhlas bilen, aşık mişe, hikmet bilen, hem de şın köngülden oku, mana şu namaz, hakiki namaz. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Ali namazga tawa qaytabız namazga devam etebez müminin sıfatların Allah subhanahu ve taala ite boş sözden saklangan bendeler. От пустословия. Кто сохранил себя от пустословия, boş sözden, gıybet sözden, kerekmegen sözden, yalgan sözden, kişi küldürü sözünden bir köp anekdotlar sizlerge yaratabız. Kişi küldürge yaratabız. Faydası var mı yok mu? Yok. Zararına var.
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تميت القلب فإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. Peygamberimiz aytdı, көп кілмәгіз, көп керекмеген сөздерін силемәгіз. Çünkü kimdir, eğer de bir көп kılıp kerekmegen sözlerini көп söylese, көңілі нишли, көңілі қарала, запечатывается сердце, taş bula. Bir hi ha kildin, anekdot söyledin de bir qara tamşı kildi. Kişiye kerekmegen sözler ayttın da qara tamşı kildi, qara nokta kildi. Черная точка, и сердце становится черным и каменеет. فإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. Allah Teala'dan en жырақ болған бәндә көңілі қаты болған. Закаменело у него сердце. Говори ты ему, не говори, читай ты ему, не читай. Азан говори, хоть Коран читай, хоть Табарак, хоть Ясин читай. Бесполезно, он тебя не слышит. Даже если услышит, то это его не пробивает. Бесполезно. Почему? Потому что много говорил, много смеялся, много анекдотов рассказывал, много бесполезных, ненужных вещей, много ругался, много сквернословил, и поэтому не пробивает его ничего. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَاعِلُونَ Zekat berуші бәнделер. Zekat нәрсә деген сөз? Zekat чистарну поклау, очищение. Zekat ул очистительная милостина. Нәрсә деген сөз? Һәр бер нәрсәнең үзенең пычрагы бар, грәзе бар. Грәз бар. Менә шушы пычракны, грәзне малыбыздан тапкан малның да пычрагы бар, грәзе бар. Шуның 2 сумнан 2 сум ярымны безнеке түгел. Ятимнәргә, мискиннәргә, мохтаҗларга, дин юлындагы булган кешеләргә, муаллафатул кулубләргә һәм менә 7 төрле сыйныфка закатыбызны бирсәк, калган мал чиста була, очистится наше богатство, и Всевышний сохранит это богатство. А если закат не будет давать со своих миллионов, миллиардов, то когда-нибудь из-за твоих денег тебя еще не похоронят, а дети будут уже между собой грызться за эти деньги. Или пожар, или война, или что-то такое, какая-то инфляция полностью сожрет твои деньги. الذين هم لفروجهم حافظون. Kimler alар müminler? Alар үзләренең ят җирләрен саклаучы бәндәләр. Гауратларын саклаучы бәндәләр. Срамные части тела есть у нас, как у мужчин, так и у женщин. У женщин больше, чем у мужчин. Менә шушы ят җирләрне зинадан саклаучы бәндәләр. Ике әйбер диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, бәндәне җәһәннәмгә күп кертә торган әйбер. 2 вещи, которые вынуждают человека зайти в ад. Это что? Это ят җир. Это органы, половые органы и язык. Много говорим, и Аллах сакласын, зина делают. Вот эти вещи надо оберегать. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Аллах Субхану ва Тааля здесь объясняет только своих жен. Не сказал одну жену, своих жен. Да, до 4 жен. Если есть возможность, если есть силы, если есть у тебя средства, если ты можешь правильно содержать, тогда пожалуйста. А если нет, фавахида. Тогда одна. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, ят җирләребезне саклау, оберегать свои срамные части тела – это обязанность мусульманина. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَادُونَ. Кемдә кем әгәр дә Аллаһ кушкан шушы әмерләрне, Аллаһ кушкан границаларны, шигарәләрне үтә икән, ул бәндәләрне Аллаһ Субхану ва Тааля җәзалый. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون. Мөэминнәр тагы кемнәр алар? Алар аманатны. Что такое аманат? Аманат – это веренная на сохранение вещь. Кто-то сказал тебе: вот, Мансур, возьми вот эту, пожалуйста, аманат, и через 2 года мне вернешь, я пока уезжаю. Вот это Мансур должен оберегать вот эту вещь, вот эту посылку и вернуть через 2 года, потому что он взял на себя аманат. Это маленький пример. Всевышний нам дал разум.
нам здоровье, нам дал долгих лет жизни, Он дал нам аманатом. Если мы свое здоровье будем губить ненужными вещами, алкоголиками, если будем, наркоманами, если будем курить сигареты, будем здоровье, которое Всевышний дал аманат, будем его травить, это здоровье, это все равно, что мы сделали хиянат. Если Всевышний дал нам хорошую жену, родители нашей жены нам дали эту жену как аманат, если мы будем неправильно относиться к ней, будем обижать ее, будем оскорблять ее, будем унижать ее, то мы делаем хиянат. Во всем есть пример. Аманатка хиянат кылма, dedi Аллах Субхану ва Тааля. Всевышний верил нам жизнь, здоровье. Если вот эта жизнь и здоровье мы будем посвящать только хараму, то мы большие хаины будем. Хиянатчылар булабыз. Валладина хум ли аля салатихим юхафизун, улаика хумул фарисун. Менә шушы сыйфатларны башлаган вакытта Аллаһ Тааля башлаган иде намаз белән. Иң беренче мөэминнең сыйфаты нәрсә? Алладина хум ли аля фи салатихим хашигун. Иң беренче намаз. Аввалу ма юхасабу бихи ал-абду яум ал-қиямати ас-сала. Иң беренче қиямат көнендә Аллаһ Тааля сорар нәрсәне? Кырбан чалдыңмы, хаҗга бардыңмы, ураза тоттыңмы дип түгел, ул соңыннан әти-әниеңә изгелек кылдыңмы, мәчеткә бардыңмы дип сорамас, ул соңыннан иң беренче Аллаһ Тааля сорар, намаз укыдыңмы? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах калимасыннан соң намаз. Фаман салаха салаха саиру амалихи. Бәндәнең намазы хакыйкый булса, дөрес булса, мөкәммәл булса, если будет полноценным, правильным намаз у раба, то Всевышний все его дела исправит. Если у кого-то дела идут плохо, и он недоволен ничем, то считай, что у него нет намаза, а если есть, то неправильно читает он намаз. Без искренности, без ихласа читает он намаз. Поэтому намаз как зеркало. Зеркало нашей души, зеркало наших деяний. Как мы отнесемся к намазу, так Всевышний отнесется к нам. И Аллах Тааля шулай дип әйтте дә, күпме сыйфатларны китерде. Буш сүздән сакланучылар, закат бирүчеләр, ят җирләрне саклаучылар, аманатка хыянат кылмаучылар. Әйтте дә, ахырдан барбер Аллаһ Тааля намазга кайтты. Валладина хум аля салатихим юхафизун. Юхафизун дигән сүзнең мәгънәсе саклап торучы. Укыдым инде, все, давай булды инде, рассчитался түгел. Акшамны укыдык, ясига килеп җитә. Ясига укыдык, иртәнге намаз уже в 2 часа. Уже в 2 часа надо вставать. Кто нормальный человек станет в 2 часа? Мусульманин станет, искренний мусульманин станет, который боится Всевышнего и который знает, что 2 раката намаза фаджра лучше, чем все на свете. Все люди спят. Все, bütün бәндәләр гафләттә, җыкыда, ә син торасың да, тәһарәт алып, намаз укыйсың да, алхамдулиллаһ дип Аллаһ белән сөйләшәсең дә, менә синнән дә байрак, синнән дә бәхетлерәк кеше юк. Намазны саклап торырга кирәк. Минем әни мәрхүмә әйтә иде, менә ничек итеп пси тышканны тишектән китеп тора, башын чыгарганнан соң эләктереп алган шикелле. Намаз вакыты килде дә, вакытның кирү белән намазны укырга кирәк. Хайрул аъмали иллаллаһи тааля ас-салату фи аввали вактиха дигән пәйгамбәребезнең хадисе бар. Гамәлләрнең дә иң хәерлесе Аллаһ каршында вакытында укылган намаз. Иң вакытында кирү белән намаз укылган. Бигрәк тә акшам. Акшам вакыты кыска. Бар хадисләр абриду зухра, җәй көне, әзрәк көне илә намазыгызны соңарак калып укысагыз да була, чөнки бик артык иссе вакытта. Но бездә бүген кондиционерлар да бар, мәчетләр дә бар, ул башка бер нәрсә. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләрем, Аллаһ Субхану ва Тааляга күпме генә без динне, ихласлы, намазлы, күпме генә без муфтилар, хәзрәтләр булып, күпме генә мөәзиннәр, мугаллимнәр булып җирсәк тә, әгәр дә намазыбызга сакынлык килсә, намазлыбызга кимчилек килсә, буш безгә 2 тиенлек була. Араайтум لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, qarağız bir kişinin ortunda
Бакча артында елга бар. Сзади дома есть речка, течет речка. Если он в день 5 раз купается в этой речке, 5 раз моется в этой речке, какая-нибудь грязь у этого человека может остаться? Биш тапкыр менә шушы суда кыйынган, шумылган, биш тапкыр шушы суда да рахатланган кешенең тәнендә нинди генә булса да бер пычрак каламы? Калу ла ябка мин дараниһи шәй. Сахабалар әйттеләр, юк, бу бәндәнең биш тапкыр суга кергән кешенең бер нинди пычрагы, бер нинди грязе дә калмый дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: وكذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن خطايا. Менә нәкъ шулай ук 5 вакыт намаз. Шушы намаз белән намаз арасын Аллаһ субхана ва тааля бәндәчелек белән кылган гына хаталарыбызны гафу итә. Bilmәгән сүзләрендә гафу, эшләребездә гафу итә. Йоклап калган, саташып эшләгән, хаталанып эшләгән эшләребезне дә Аллаһ Тәала гафу итә, әгәр дә намаз белән намаз арасын ригая кылсак. Аллаһ Субхана ва Тәала сөйләгәнебезгә дә, ягъни үземә, сезгә дә шушы сөйләгән сүзләр белән, ишеткән сүзләр белән гамәл кылырга Аллаһ насыйп әйләсен. Илләребезгә, көннәребезгә Аллаһ Тәала хәерле иминлекләр, тынычлыклар бирсен. Авыруларга Аллаһ Тәала хәерле шифалар насыйп әйләсен. Тынычлык өчен көрәшүче юлбашчыларыбызга да Аллаһ Тәала эшләрендә уңышлыклар бирсен. Шушы дәвам иткән сугышлар тиз көндә юк булсын. Аллаһ Тәала илебезгә, бөтен җумһуриятыбызга, бөтен дөньяга хәерле иминлекләр тапшырып бирсен. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-ghaffara li wa lakum wa li sa'iril jama'ati al-muslimin al-hadirin ajma'in innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a.